قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. May matatto pong tinai si agama Islam tiya bahu kasunuan ye muhadaratin bi amban bidda kaguruhan ngurungan kita bi pengajian si dileman bulan Ramadan kue kanya rahu mag-relax me ilabay miyaan ambanian ko kapag isunan mo kami binalik ni rahu yene muhadarahin. Alhamdulillah ko bilang istinaf panagna pabalik si yene bulan Syawal ininen biidnillah mintellu kahaba simana nagna amban elo Jumaat sa inin damikyanen elo Sabto duk elo Isnin biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Na ako lay ko bilang yene nagna insyaallah subhanahu wa ta'ala masiru baganti me kaguruhanten me palanggungan si agama Islam in pangadjiante si kuhap-kuhap ininen continue si yene الفوز العظيم والخسران المبين. أمبن عنصر si ye موضوع لين umabot kita si أكثر أهل الجنة وأكثر أهل النار. Kahekkahan surga dukahekkahan yene den narka. Dehelu amban paka salasay te ini nendam orang bua. Tayaddo wa alhamdulillah ini hijabu an-nari wa hijabul jannah. Bembel sin surga, bembel sin narka. Demikian nen tagna makaasik surga. Demikian nen taeddo du sabuai ite yene greet atau greeting si me siya dalam surgain. Demikian nen si me dalam narka. Siko itu me pangtinai si agama Islam. أكثر أهل الجنة وأكثر أهل النار. Tamanan hekkane aasinurga wa Allah subhanahu wa ta'ala duk tamanan hekkane aaninarka wa Allah subhanahu wa ta'ala. Pakalete bipahab bang sine me aaininen bang painisab kitabi pinaniya wa Allah subhanahu wa ta'ala amban me atau pengseran si me siye maka asik surga alay duk bang painisab kitabi pinatalibun
wa Allah subhanahu wa ta'ala amban ini me siye pengseran makaasik narkale. Tagnaante aktharu ahli jannah. Tamanan hekkane makaasik surga ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Abshiru ya ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Magkegkeg kitabi. Ini ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ininin tamanan hekkane makaasik surga bang pagbistahin si Mesiya kemo ni ka umat-umatan dihululay ini ummat panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang baniin inatandaanin عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تبارك وتعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك فيقول أخرج بعث النار قال وما بعث النار قال من كل 1999 فعنده يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد فاشتد ذلك عليهم قالوا يا رسول الله وأينا ذلك الواحد قال أبشروا فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج 1000 ثم قال والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبرنا فقال أرجو أن تكون ثلث أهل الجنة فكبرنا فقال أرجو أن تكون النصف أهل الجنة فكبرنا فقال ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد ثور أبيض أو كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود. Yainin amban yene kaptangan panghuta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si palihalan wa hekka tamanan hekka ni surga amban ummat panghuta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia magriwayat ini Imam Al-Bukhari si kitab Ahadithul Anbiya si bab qissah Ya'juj wa Ma'juj. Pamantiko. Amban Abi Sa'id Al-Khudri kinaridaan iyo Allah subhanahu wa ta'ala amban Rasul sallallahu alaihi wasallam misara'iye. Ini panghuta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu Allah ta'ala. Ininin Allah subhanahu wa ta'ala misarahin. Hatinan to siya ito hadisul qudsi. Ya Adam. Ilinganan Allah subhanahu wa ta'ala sa ilaw akhirat. Iyan aputi Adam alaihi salatu wassalam. Pa in ya Adam, okay Adam. Fayaqulu labbayka wa sa'dayk wal khairu fi yadayk. Iyan amban in jaddatul adab. Ini kahap panambung ini silingan Allah subhanahu wa ta'ala. Dukemon ini kahapan li asal dialem tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Fayaqul فإن الله سبحانه وتعالى أخرج بعث النار palwasun ko bang sine yene me pina asik narkain amban me kaanakan wiliin ubus pa in ine Nabi Adam alaihi salatu wassalam atau napu Adam alaihi salatu wassalam wama ba'thun nar وما بعث النار سين من بناشك نار كائلين قال بين الله سبحانه وتعالى من كل 1000 bangnia itungan sa akhirat iliin dangibu siam hatus duk siampuk siam iin pagwa pinagwa nun makaasik narkain dambu aru malapasin la isiliin dambu aru malapasin. Nah, fa'indahu si waktu men iliin yushibu saghir. Ini marikiin puwersa nga bahi. Hatinan puwersa nga bahi in marikiin manahutin.
Pagki takale ni sa amyaan, inilingan Allah subhanahu wa ta'ala hin, وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَبْلَهَا. Duk inanak ni gay pesukat inanakin. Hatinan dalam betteng pe, inanak ni. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارًا. Duk takiteno manusiain ko aalango. Wala hong bisukara, duwain gaisa siya bakas may makainom may makalangom yan. Sumaguan yung pigi. Takiteno yun inasiksa. Duk adab Allah subhanahu wa ta'ala hinasal makalando. Sihal sa iliin, pagtoy mian nusa manamalan masya sahabatin radiyallahu anhum. Qalu ya Rasulullah, wa ayyuna dhalika alwahjina markita dambu ayen do. Piun ko dangibo din akpinene wa Allah subhanahu wa ta'ala si Adam alaihi salatu wassalam dambu aru malapasin siyam hatus duk siyam puk siyam lay makaasik pa intenarka. Iyadhan billah. Pain Rasul sallallahu alaihi wasallam, abshiru fa inna minkum rajula. Magkegkeg kaam nuk magsinasin na kaam, bennalnen iyan dambuwa alay amban kaam. Amban kaam iliin, iyan indambuwa alay. Wa min Ya'juj wa Ma'juj alf. Buadapun amban iyan Ya'juj duk Ma'juj, dangibu siye. Pagihek ka manamalan ainin. Pamante ko, katawahan biko bang siya Ya'juj wa Ma'juj. Inshallah ta'ala kau rumah siniya mian muhadarate tinartantu si alamat as-sa'a al-kubra. Ini alamat niya 10 alamat qiyamat mahajjahin. Biidnillah masru song tapik te amban page ke kau man page ku personal kau man maglamugot bang naan sinin pagge kuhek ka sa mian magnasihatin na kita ano bi sinduhin. Ang baniniin sabut ko hadya ininin. Ya'juj wa Ma'juj qabilatan min bani Adam. Due Yagog pa inin Magog. Siya ko istalan sa English. Due kabila ininin bangsa amban anak Adam alaihi salatu wassalam. Hek riwayat kaniya de ininin bangsa ingge. Niya amban riwayat so apa inde riwayat syadha. Yene Ya'juj wa Ma'juj paaniya i amban in anak Adam alaihi salatu wassalam si zaman ni tuli. Obus naginep iye. Napasalloy in maninin sa amin na tabulak. Nabilai hininang Allah subhanahu wa ta'ala yene Ya'juj wa Ma'juj hininin. Sidambu riwayat pe sa iyan yan mian riwayat syadha. Sidambu riwayat in me kabila ininen asal amban anak Adam. Okay, amban anak Adam lukhawa do. Sumagwanin dumay ni diretso. Hatinen si zaman Nuh alaihi salatu wassalam. Si waktu ne maghinang ine kapal panganduaan ine mag-iman to juyehin pag songlasi zaman lay makatuhot iyehin amban anak ni talungan si Ham duk si Sam duk si Yafith si Sam duk si Ham si Yafith talungan miyaan si waktu pasandig si puno Judi puno Judi yan pa inte lay naduain si bilain baniliin ubos nomo yan Ya'juj wa Ma'juj ininen in pa inte riwayat si lay amban si Yafith. Amban ini si Yafith. Alhasil amban anak Adam alaihi salatu wassalam. Us pinain intag yene tempat dininin. Taaka wa panghuda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini syarq. Paabettad pa ini si syarq. Jazirat al-Arab. Ini may syarq ininin silangan. Bang kwa tinigi si may waktu zaman lay pa may kaulamaanin in syarkin si waktu lay kwa si may lahat pa ni Armenia atawanin Kazakhstan lai pa inte yene palugalan din niya tasabot sa Ibn Kathir sumagwanin
mian ininin ga sa inge inakathabit nin si Dambua nakura si zaman Bang Harun al-Rashid kemian atau bang sine pinabawa na di sundalo magpihad ja ilien 2 tahun siya magpihain gay siya din akmole na hubang gay siya makabaw akabang intag intang patirien natakasuwa de si deleman 2 tahun lay sampay niya pa inte me ta abut de me anlai sinukuritihan no ede pinain kau gumua iene me ailien hatinen me Ya'juj wa Ma'juj lay paggebang pagua ini Ya'juj wa Ma'juj daw kepiye kita si anule si waktu takasuwa we de sampai ta niya me takitera lai me asal atau me laban ene me lebbi hatum bakas me kinakande malaihin kinakande manuhin mag security malaihin ini Ya'juj wa Ma'juj me palanggungan sa agama Islam dambua ini ban alamat as-sa'atul kubra dambua ban alamat ye ininen bang pagua Ya'juj wa Ma'juj kiamat mahajjihin kiamat mahajjihin buadapun in pagua de ininen asal samit manamalan duklakis manamalan pagi kahaba ellew si ininen magkokos pagi niya ala ibembel ne basi hininang Dhul Qarnain pagi si zaman painte marinte Dhul Qarnain rahimahullahu ta'ala yene qauman sharkin hatinin ko pabettad pa si yene tempat ilien mian magano si iye mag-report si iye gay kasandalan niya Ya'juj wa Ma'juj Musa pa inte epangde Musa mian epangde manjari ang baniyan binembelan no Dhul Qarnain sad basi naus in tarabahu Ya'juj wa Ma'jujin kahaba ellew kinokosan no ede pag song ne pagua asa takitere agen tilag ni song elewin pa ito song may paseddet may mata elew pa inebos din balik sa akitiw pa na sumusalong may kinitambus tebi ang baniya naman hikmat Allah subhanahu wa ta'ala gero pa inte men iluka ilin bang luka sa alamat kiyamat ne alamat ini kiyamat ne pagtaabot sumuhin sayo na sa ngokos ni sabihin pag song ni sa pagua in mataelewin pa in dambua nakura adelay baliktib siya asumo nasampay kahaba elew sa iyan hidya sa bang asal waktu na pinagua Allah subhanahu wa ta'ala inurungan ilham atau inurungan mian iyan boss delay pamisarah dukabtangan iyan insya Allah bang magluang ni siya so waktu taabot ni sa mian song pagua ni anulay pa ini mian sumo na kitabi sumo na tambus tabi insya Allah siguraw luka na ko sumuhin napagua ni si kaptang Allah subhanahu wa ta'ala hatta idha futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabi yansilun si waktu luka ni insadlay pagua ni in due bangsa ininin Ya'juj wa Ma'juj amban kemon in amakin murtafi'a yani mian may puno behatunin la mian langkew nabila paguan din min kulli hadabin yansilun musri'un asal magdaiday na manamalan gaani amban may gaddong data dunya ininin nagay siya mian kakande damikyan din gani amban mataganyawa o igay siya kakande atau papatay di usaad paindi ko kan namal asa hek ka manamalan mapagwainin hanggang tasabot si hadith yan Nawas bin Sam'an taha pa ito na hadith to sumagwaanin si waktu Isa alaihi salatu wassalam si waktu Isa alaihi salatu wassalam pinabawa ni Allah subhanahu wa ta'ala men bakas napapatay na si Dajjal sampai makasambayang si Baitul Maqdis usmag imamin pa si waktu in Imam Mahdi dumain pa in Mahdi ginelal wa may siya pa inte yan may rafida dumain
sumagawa ni Mahdi ginellal we panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini pag-imaman no Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Na pagbos bila man ni tekka niya sampai makasambahan pasambayang asar sa Baitul Maqdis pag bang makatagna ni kiyamatul kubrahin pa in sabot si mo riwayat kasil katahon ke ene anulo tasbih bang bekkat in tasbilu pagtuy palurus kemon alhasil magsuno-suno ni yen tek kane gi teggel ni bang niya ni tek karambuwa na amban ilien si waktu sa iyan ni kahantang nen inungan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala inurungan wahi gay dinak asa dinak siya papateng yen song na pinagawa wa Allah subhanahu wa ta'ala ini Ya'juj wa Ma'juj song na pinagawa wa Allah subhanahu wa ta'ala ini Ya'juj wa Ma'juj pamante tasabot si hadis an-Nawas ibn Sam'an anda Muslim sapi itu kita diretso si yene mi'an syahid sin Ya'juj wa Ma'juj thumma ya'ti Isa ibn Maryam pagpos bila ay pinatekkan Isa alayhi salatu wassalam qaumun qad asamahumullahu ta'ala minhu pag iya mga dipensahan yene pasidadjalin na Isa alayhi salatu wassalam sampai sinapuwe ini in paluwehan din wa pa Isa alayhi salatu wasallam wa yuhaddithuhum bi darajatihim fil jannah duk inakaakahan ni we bang intagla darajat din dalam surga pabainama huwa kadhalik si waktu sa ilian ni kahantang nen qad akhrajtu ibadan li la yudan li ahadin biqitalihim sabenal pinagawa nawe ko pan Allah subhanahu wa ta'ala niya ipon gaatid niya makagees ngharap ne duk ngatubangan ni ga niya makagees bisan sini la yudanu li ahadin biqitalihim faharriz ibadi ila tur paharriz atinan ngahinang kaam bembelbi bang bembel ano kay rutano sumagwanan pili kaam hap jabal at tur Sayna tur as-Sayna napili pa inter Isa alayhi salatu wasalam nuk siya mu'minin gay umasik duk gay tapanaik lais iyan mian Ya'juj wa Ma'jujin Ya'juj wa Ma'juj fakharriz ibadi ila tur wa yab'athu Allah Ya'juj wa Ma'juj puwas bilay pinagawa na in Ya'juj wa Ma'juj Yagog in Magog wa hum min kulli hadabi yansilun duk in silay yene gumawa siya amban yene loang bakas tinambelan lay sa amyaan amban tampat ene balangkew lay yansilun musri'una fil ard magdayday ene taula payamurru awailuhum ala buhayrati Tabariyah palabay siya aman buhayra Tabariyah sino ka makataman marawihin may 5 kilometers inte luhahan buhay malaymyaan yan alay klanaw lay luhahan Tabarihin 40 kilometers luhahan nen ubos bang painta kapandak katahaan ubos kapandakan mian 17 kilometers laleman nen kulang maglabi pa in siya may muarrikhin 45 kilometers laleman nen us bang painte majmu' hatinan kinemon ni asal delay mian masahanen ungabot dahatus duk 65 kilometers in Buhayra at Tabariyah iya inin palabayan din palabay yan as-saful awal hatinan yan mian pagkokanan din si Buhayra iliin tabettad si Palestine Shamal Palestine hatinan diyataan Palestine inino mo de iliin obos iya sila mulihan din magsagsad-sagsad lai
Pain ni question la bakas niya bohe tu na ini ko asal ubos na ininu me manubayluhin alhasil hawa kahek kame kauman duk me ine kabila ininen bangsa ininen ubos wa de ine bohe tabarihin napamante ko pia kilometers ine ubos ga kalabihan sinduhin sidambu riwayat pa inde hekhan agen peggere ta bulakin inen ko agen hekka pegge data bulakin hangkan tamanan hekka ne insien makasek mi an narkain pegein dambu amman me qabila amman me tumpukan kafir insielay hangkan ne kaptangan panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam abshiru magsinna kaam sielay dangibo kaam tuk dambua pa inte yene makasek surgain سيئا بنتقن فيشربون ما فيها ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه المرة ما نيا بين بوه سي أنوينن بكاس بوه ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور الأحدهم خيرا من 100 دينار سي وقت إلين مئن talibut na painte si Nabi Allah Isa alaihi salatu wasalam duk may kasawaan may mu'minin si puno turo sa ina bigay zaman lay dayahan manamalan dayahan siya miyan sa bisan sayin dambuwa hadjakok sapi mandangan harga pesisi ang mandahatos dinar ko si zaman panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang pa me siya me surah sin hadithin niya ta man basta kaleko bang may binalol pa hindi dahatos dinar si may zaman ko ito may milyon taon milyon pa hindi iyan miyan hawa kadaya si may waktu iliin iye kok unta kok anulay maharga bisi ang ban dahatos dinar fayargabu nabiyullahi Isa wa ashabuhu fayursilullahu alaihim as-shaghaf aw an-naghaf pag si waktu iliin ubos na de sida bo riwayat ubos na de men binono pinapatay de ta bulakinin kemon gani ang ban lahat talabay de wa gay asa papatay de kuya natasabot de gani ang ban gaddong wa gay kakande manjari ang banilian puas sa waktu umabot ni si puno tapit pa si Baitul Maqdis in me duwe kauman ininen pa ini ubos ne data bulakan papatay tebi ku itu palinda na kitabi magdata langitin takabur din tuju Allah subhanahu wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ni tinunggaan din Allah subhanahu wa ta'ala tinunggaan din pagpuas bila yung baniliin pinanaan nyo edi pana din nusyab jam'u nusbah pa inanuhin mian pana pinabalik ko Allah subhanahu wa ta'ala in pana din ilegalaha ilegalaha syarta pinabuohan ni si Allah subhanahu wa ta'ala po sa maniin pag-imako ni Nabi Allah Isa alaihi salatu wasalam duk may siya may mu'minin tinalaw siya Allah subhanahu wa ta'ala kau umabot siya na iyan fa-arsala alaihim an-naghaf naghaf ininin ad-dud olet binattad Allah subhanahu wa ta'ala si bukut iyan si bukut de atau si buli kelong de pabitaran sin oletin an-naghaf fa inde niya yung olet pinabettad atawanin saki me unta ke atawanin kabe o ke sapi ke si me ungde nabang makakan ne in oletin sa baban makamatay siya inin us mautul jama'i pen in bahasa Arabin ye kamatay dilay matay asa magsumbaya matay men magsumbaya ang banilian pinatekkahan siya an-naghaf ininen fayusbihuna farsa us paniya na siya matay kaya mo magsumbaya piyong ko hawatakabur din ubus na we data bulakin sampay data langitin ni song mian inatuhan din us pinanaan ni naiendo pa malasya Allah subhanahu wa ta'ala ini ko an-naghaf ulit kamauti nafsin wahidatin magsumbaya si matayin thumma yahbitu nabiyullahi
Isa wa ashabuhu ila al-ard. Pagpuas bilay, pariyawa ni Nabi Allah Isa alayhi salatu wassalam, duk may kasawian nin. فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زحمهم ونتنهم. So waktu diawa na siya, gaaniya amban da shibir, da dangyo, amban ina da bulakli, gay pala ihan lemek da tawanin barande. Allahu Akbar, hawa kahikanin. Usuk bawan na siya. Amban iliin, tinikul, ni damuwa riwayat, isab, parhadja mian nikul, yene kakayaan delay 7 tahun tinikul ay pipisan halin. Pag ubos bila ang banilian paniya ni Nabi Allah Isa alayhi salatu wassalam duk may sawe nin ngandua tuju Allah subhanahu wa ta'ala pag gene kaangguhan data bulakin duk gay taga din sa ingge sa pagkubulin sa ingge sa mian pagkubulin pinaturunan wa Allah subhanahu wa ta'ala fayursilu tayran ka'anaqil bukht. Pinaturunan siya wa Allah subhanahu wa ta'ala iniin at-tayr manuk-manuk ka'anaqil bukht ko pa inde unta gay kay katalo bi unta mahjelo nasayin na ilian na mamoo patahmiluhum fatatrahum haythu sha Allah inaddo na binoore wedeyen us gana kinatauhan bang manusia do malengkanen yene pinatahalaan ni Allah subhanahu wa ta'ala si kabayaan ni thumma yursilu Allahu matara pagpos billahi ang banilian pinaturunan ni Allah subhanahu wa ta'ala in bulakininen kemon ina ulan ngalisinan ni la yakun minhu baytu mudar wala wabar payagsilul arda hatta yatrukaha kazzalafa. Ganiya amban me luma atawa ina amban tampat data dunyain malengkanin asa ilisinan no ede. Kazzalafa ko ibarat samin. Hawalisin ne sayan. Thumma yuqalu lil ard niya ni magpain si bulakin ambiti thamaratik mian pabuwa na kayo. Pabuwa na kayo. Waruddi barakatik. Bruk pabalik ne, yan barakat nun. Fayawma idhin ya'kulul asba minar rummana. Wa istazilluna bikihfatiha. Pagpos bila manin, nomo na kakayuhanin, obos amban me kayo, mian magbuwa ne, nangeddo na sa amiyaan, amban buwa nilay dukpa sa indong ne, yene me, mian kaumanin waktu lay wa yubariku fi risli hatta inna liqhata min al-ibil la takfi al-fi'am min an-nas wal liqhata min al-baqar la takfi al-qabila. Paano ni pagpuas billah yang banilian pinagbarkat Allah subhanahu wa ta'ala ar-risl gatas yan be gatas bakas inano ineddo amban susu unta bang ineddo amban susu untain innal liqhah min al ibil la takfi al fi'am sagin agin kemon aahin sa amihan makatuberan siya iyan para si unta hawa pa in barakat nin damikyan nin wal liqhah min al baqari la takfi al qabila min an nas bang ang bansapi isab dambuwa kabila at yan dambuwa bangsa makatuperan siyan in gatas na lay. Allahu Akbar. Hawa barakat nin si waktu iliin. Walikha min al-ganam la takfi al-pakhidh min al-nas. Ya isab mian likha ang bansusu kambing isab bang dapamilya ang papo ampo sampay ang putot sa amyaan makatuperan siya. فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا antara saian ni mian in bantuk din pinaturunan ni siya wa Allah subhanahu wa ta'ala in baliyu tahta abatihim baliyu tekka diwa ilekde gani ang man siya mag-iman tuju Allah subhanahu wa ta'ala atau muslim in qauman iliin malaingkan nin inala ang ban iya nyawahin hasupaya gayta kita wede yene kahalubiluhan apabila na ilarak in dunyahin.
Sayan. Wayabqa shirarul khalqi us matalabbihin ni tamanan lahat manusia. Pagigay ilarak in dunya ininin, malingkan nin, si Mesya shirarul khalq. Si Mesya manusia tamanan daruhaka ni. Tamanan daruhaka ni tak bulak dunya ini. Yuhari'una fiha taharul humur fa'alaihim taqumus sa'ah. Allahu Akbar. Dan buat riwayat, ini yuhari'un. In siya maglalarindehin, may dalam tabo pa inta sa amian mag-osal-inosal ni. Dem kahikahan Gani niya iya ade. Gani iya ade. Nanaan sinin pinatek kani qiyamatin si may qawman niliin. Sedambua riwayat pa inni tamanan tinalaw ni si Allah subhanahu wa ta'ala. Dambu ang bansiyain meges. Pameges na siya ibatok niyan. Hala yatarawa bang ba isa pa ni bang ba isa pa ni paalig hadya alhasil bang isa pa ni paalig mayin makadari ni pian okay iyan basa tamanan tinalaw ni si Allah subhanahu wa ta'ala may qawman iyan piyong ko sobra pa man binatang tagaakal siya sumuguan ka ni naabe dalam maidan dem kahikahan subhanallah na ininin pamatikkahan yene qiyamat al-kubra. Iyan amban yene qissah Ya'juj atau Yagog and Magog dua kabila ininen tamanan hekkane maka asik narka si aka panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam dangibu amban siin obos dambua amban ini umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam amban pengseran in umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam in mian makaasik surgain. Continue tayo palanggungan sa agama Islam. Abshiru fa inna minkum rajulan min Ya'juj wa Ma'juj 1000 thumma qala walladhi nafsi biyadihi inni la arju an takuna rubu'a ahli al-jannah. Napa panghuot Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamabasag ini akaininen. Pamabasag ini in akaininen ina pa inni la arju an takunu rubu'a ahli al-jannah. Asa-asay ko bang pain in kaaminin 1/4 amban bahagian iyan adilam surga. Fakabbarna faqal nakbir kami na siya sahabatin Allahu Akbar. Duk syarta misara pi Rasul sallallahu alaihi wasallam arju an takunu thulutha ahli al-jannah. Asa-asa ko 1/3 kaamban iyan aadilam surga. 1/3 aman aadilam surga. Pakabbarna faqal nakbir nisab kami Allahu Akbar. Sarta mengalingan duk magpain niya arju an takuna nisba ahli al-jannah. Asa-asa ko bang pain nisab in kaamiliin dan tenga ni amban ini aadilam surgain. In amban ummat panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakabbarna duk nakbir kami Allahu Akbar sarta magkaptangan pe wama antum fin nas illa kasya'ara as-sauda fi jildati thawrin abyad. Bang kaampinayam in maka seksurgale si sapi pote ubus bulunen item kaam yene bulu maitem lay. Allahu Akbar. Iyan hawa hekka amban ummat panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam makaasik surgain. Aw kasa'aratin bayda fi jildi thawrin aswad. Atawa isab koy kaam ilien yene bulu pote si kuit sapi item iyan hekkahan bi makaasik surgain. Bang pa ni sab kitawi lamud amban yene makaasik surga jinanjian duk pinasinna wa panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko tasabot ini men sa hadis tu. Iyan tamanan hekkan makaasik surgain amban ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si kaduanen amban tamanan hekkan makaasik surga al-fuqara ina miskin. Sa duban pa in men duban kemon ina miskin sa miskin bar ibadat tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkahekahan miskin taas sa buwan na magpapanjarihin. Taas sa buwan na mag-ibadatin tuju Allah subhanahu wa ta'ala
amban ilian sihat taman hekka yana makasik surgain. Tasabut amban hadis Imran ibn Husain radiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. أنبأ عمران بن حسين كنرضاني الله سبحانه وتعالى أنبأ الرسول صلى الله عليه وسلم magkabtangan ittala'tu fil jannah, takita wa na pwede sa zaman in surgain, fara'aytu akthara ahliha al-fuqara, takita ko tamanan hekkane aadyalam nilay aman may amiskin. Wa tala'tu fin nar, duk takita ko isab may aadyalam narkain tamanan hekkane isinay na ibabang sa karendihan. May bangsa may karendihan. Alhasil sabi kita, jaga may bangsa karendihanin. May palanggungan si agama Islam. Ini dende anak Adam alaihi salatu wassalam. Hawa. Demikian nin, ang mansikatelo tamanan hekka na makaasik surga, an-nisa. May karendihan. Tamanan hekka na dilem surga. Uwe yan siya yan, magpain kayo pinain tasabot si hadis. Uwe sa miyan, siya pamantipin, kubang ini akanin. An-nisa'u aktharu ahli al-jannah biidafatil huril 'ain. Hangkan hekka surgain may dende dalam surgain sinabab amban yan hurul 'ain. Pamatambaw Allah subhanahu wa ta'ala hurul 'ain. Paggainin tamanan kinaseban kinasennahan ibang sa kalalahanin may karendihan na lais iriin magduhol baya si hurul 'ain ila nisa'id dunya fil jannah. Amma nisa'ud dunya buadapun isabang yan karendihan men matulit ta bulak dunya siya tamanan hekka makaasik men narkain kulang makaasik surgain. Fahiya aqallu ahli al-jannah wa aktharu ahli an-nar, siya tamanan hekka makaasik narkain us kulang man siya makaasik men surgain. Fa fi sahih Muslim an ibn Ulyah قال أخبرنا أيوب عن محمد قال إما تفاخروا وإما تذاكروا. تصبت في صحيح مسلم أنبن ابن عليا magkabtangan inakahan kami wa Ayyub amban Muhammad qal imma tafakharu atawan mag at-tafakhur magbansag wa imma tadhakaru atawa isab in kaamle magpaisip pinisip wa hatinan bangsina tamanan hekka dalam surga ini ar-rijalu fil jannah akthar min nisa. Lala mahekka dalam surga ay taon may karendehan. Faqala Abu Hurairah, magkaptangan Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, awalam yaqul Abu al-Qasim, inaga ki magpain Abu al-Qasim, inna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna awwala zumratin yadkhuluna al-jannata ala surati al-qamar. Ga ki magpain panghude Muhammad sallallahu alaihi wasallam, benna tagna tumpukan pengseran makaasek surga pabantuk siya ko sa hayabulan. Walladhina yalunahum pagpuas bilaim yani magsuno na siya. Al ashad di kawkab ad-durri ko may an bituon mas hayalo. Siya bantuk din. Likul limriin tiap-tiap dambua amban yan makasik surga galay duwe andanen itnatan yura mukhu suqihima takite o yan isi atoto lang ano bang natin ngalado tibi أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. صلوا في بيوتكم.
صلوا في بيوتكم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا. Sunod ante palanggungan sa agama Islam ibahu usog bangin. Ini ko miyan tamanan hek ka na makasek surga atau hek ka ada dalam surgaan may karendehan. Kung sabot si hadis tu setiap-tiap dan buat lella makasek surga lay tamanan diawa ni andanin duwe. Ubus takite yene mian utek kunul na ininen min wara al-lahm. Atinan ni ape piung ko ni ape isi takite pe hawan na sa ingin ente iyan panipat kahapnen no kalingkatnen sa ingin bang luwen ente ga sinipat luwehin. Ubus dok ine insukpat sin hadis lay wa ma fil jannah a'zab. Ga niya di dalam surga subul. Kemon taga anda, kemon taga illa. Kemon taga anda, kemon taga illa. Palinda kita sika duwe. Aktharu ahli nar. Tamanan hekka isab makaasik narka. Inam ban tamanan hekka na makaasik narka. Ya'juj wa ma'juj. Ko ina si tasabut te panagnaan le. Gen sabut te men pabalik. Dangibu insialay dalam narka yan ubus dambuaru amban yene painte anak Adam. Anak Adam tu sabihin sumagon bagi siya kufar kemon iyan. Nahangkan siya taman may kain eh. Kung sabot siya sa hadis madumalo pakalihom bisa pabalik. Sinasina man ka makakalayahin. Si kadua tamanan hekkan ay makasak narka aktharu ahli nari an-nisa. May bangsa karendehan. Tamanan hekkan ay makasak narka. Nangkan subi kam jaga may bangsa karendehan palanggungan sa agama Islam. Sabot si hadith Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أمن حارس عبد الله بن عمر أمن رسول صلى الله عليه وسلم أنه قال مكبتغن يا معشر النساء تصدقنا وأكثرنا الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار فقالت امرأة منهن جزلة وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار فقالت تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. Pai Rasul sallallahu alaihi wasallam o ka may bangsa karendehan. Pakale ka pahat may bangsa karendehan. Atau bisan sab ka may bangsa kalelahan pagani andabi. Niya anak bi, niya inaabi, niya pong tinaibi. Ya ma'syar nisa tasaddaqna magsadaka ka am. Pabasag ka magsadakah ini. Wa akthirna al-istighfar dukpay kahon bi istighfar bin. Pamakubi keampunan tuju Allah subhanahu wa ta'ala hin. Fa inni ra'aytukunna akthara ahli an-nar. Benal nintin aku. Rasul sallallahu alaihi wasallam tamanan hekkane takiteku aanarka ini kaam bangsa karendehan. Ini bangsa kaam bangsabi karendehan. Faqalat imra'atun min al-jazala magpain dambuwa pa intelil dende majien jazala. Wa ma lana ya Rasulullah wa kami hekka iliin. Ini sebab nin, way kami hek ka makasik narkain.
فقال صلى الله عليه وسلم تكثرن اللعن وتكفرن العشير. Hek kami sukna bin mura-mura nukna be bang sakarendehanin. Pahali kiunan si ininen. Sababan pakanarkaan dende bang hek kasuknaanin. Wa takfurna al-ashir damikyannen yene magmaasiyat si Ellane. Gay ba iya kontento si Ellane? Duk gay iya bang upama niya may usaha Ellanen. Bisan pe bakas magpahap-hap ne kadang tahun late at awanin kamundang petag na ubos magkamali adya ng buwa in Ellane lay painiga ne kayo bakas magpahap-hap si ako ininin. Buparhal kamali ng buwa iyan do. Iya ininin inaninan yakfurna al-ashir. Yakfurna al-ashir. Nahangkan hekka makasiknar ka o ibang sa kalendahan. Paman bebang pinampayam mian ilian do. Sumaguan pigi asal hekka amambang sa kalendahan makahinang ni. Bangpain kita bi tinupikan Allah subhanahu wa ta'ala pinaseban kaandahanten bi kapong tinaihanten bi kaanakanten bi matatoeten bi usbawarilsten bi damikkenin kaam ibang sa kalendahanin. Kulang-kulanganon biin pangalanat bin panukna bin wa takfurna al-ashir duk iyene mian pagkufur bi si kailahan bin tinen duman sabin kufur billahi subhanahu wa ta'ala sumaguanin gay keo kompol mi gay keo contento gay keo sa mian iyene mararahi si ine na takasuwa pa inte iyene men elano le ataw bang ko magkamali minted hadja bisan pe agan magpapap ni si dalaman ng taon minted delay ro talilingnin. Demikian ang amban Imran bin Husayn radiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. Takitekum ya dalam surga in pa in Rasul sallallahu alaihi wasallam tamanan hek kan aane yani fuqara miskin. Wa tala'tu fi an-nar duk takiteku sa mi'a ninarkain tamanan hek kan isine ibang sa karendehan. Iyan ay palanggungan sa agama Islam tamanan hek ka ila tasabut temian amban makaasik surga duk tamanan hek karo sa tasabut amban may makaasik narka. So ito palinda kite. Darajatul janna wa darakat an-nar. Darajat surgain palangkyo, darakat sinarkaan pariyawa. Sikaptan Allah subhanahu wa ta'ala لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكل وعد الله الحسنى ففضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. ولما قلابلك إن شاهدن درجات inurungan Allah subhanahu wa ta'ala si magluslung sadkar na Allah subhanahu wa ta'ala hin. Hadin kay magsali yan may aamanin ko ningko in hadir ko mesiye. Gihap signalin. Iyan may palanggungan sa agama Islam. Darajat sin surgain palangkyo dabi si kaptangan Allah subhanahu wa ta'ala pe afaman ittaba ridwan Allah kaman ba'a bi sakhatin min Allah. Ko bilang hatu negative ni do kitibinan si ininen ta ko esta magpalem-palem signalin insyaallah subhanahu wa ta'ala kauro kasunuan te babalik biidnillah subhanahu wa ta'ala ini mian ano to topik to humalik ite si ini kabtangan Allah subhanahu wa ta'ala afaman ittaba'a ridwan Allah kaman ba'a bi sakhatin min Allah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir hum darajat inda Allah wallahu basirun bima ya'malun. Afaman ittaba' ridwan Allah. Asa kita magsali
ine kanian de in kanian de mangakon ine Allah an rida Allah subhanahu wa ta'ala apa man ittaba ridwan Allah kaman ba'a ile ko me yeme siya en magmaasiyat si Allah subhanahu wa ta'ala. Talo kami tatawid tagtibante si ayat ininen apa man ittaba ridwan Allah ina magsali ken me siye ina si asirin ase duk rida Allah subhanahu wa ta'ala duk me siye magmamaasiyat si Allah tabaraka wa ta'ala yajahin nang din kinabunsihan Allah subhanahu wa ta'ala hin tanto nang gitid magsali hum gaib wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir palugaran de ina me siye magmaasiyat si Allah subhanahu wa ta'ala lay siya jahannam wa bi'sal masir duk salat-lat ni ina pamulian hum darajatun inda Allah siniin. Yan may siya bariman. Niya darajat deh. Masya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu basirun bima ya'malun. Allah subhanahu wa ta'ala. Iya nga tauhan basir. Sempurna pamayam nin pamandang nin sa amian. Si men ini ni amban ini hinang tabinin. Amban ini palanggungan sa agama Islam. Continue tabi sa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Yan men muhadaratin min sumian isab. Si sumumian mas niya sumagawa nin medambuan man may kaguruhante bidnillah ko hadya ko menag na sini mian hasupaya tapua pabalik iyan mian pagmuhadarahan si tagilan niya daw oras tabi pakaniya niya ben masala song niya patileo sabot ko inshallah taala dali hadya pag ina pa may asar bakin men magbang yan patilewin pasalan may paglunsay bang ini hukuman nin niya bakas mag-contest mian wabos sampay may magkamaron ni sampay may maglambo-lambo ni iyan palaguan sa agama Islam bang papite in hukman syar'i maglunsay ito tawanin ini tabi may magsail ganyan siguro siya gani siguro siya gani min haythul asar pag zaman panghuda Muhammad sallallahu alaihi wasallam niya min syair niya amban ini min syair silella ke sidende bang sidende stellen si khansa us bang lella kulang maglawi kumian Abdullah bin Rawaha kusadipe amban nilian min haythul asal gani siguro sa gaane bang akbar bangga pala yang kufur si Allah subhanahu wa ta'ala bangga niya kufur ne in bisaralay duk bangga niya ala in sana ani duk ga niya ala magandik inandik gi makain iriyan bang may in bisaralay pag nasihat atawanin pagpaesip atawanin pagbulansang iyan pa hindi makajari sa problemahin na sininin bang kitipi si inekomian may maglambo-lambo atawanin na magkamarun pigi magsambag-sambag lelarok dende nanaanin paniya anin fitna gay makajari inin kaulan wahid ganiya kajari-jari na ininin ganiya kajari-jari ni magmaap na jakam pigi bilang maesip na jakita ininin sini na ima alhamdulillah pigi manggaihin depende baya-baya abi in kamil maesip na jakam way hekka manamal mahdur syar'i si kaisanin may bisara magandig inandig sa antara lelarok dende uus pa sa lamay suwalalay magsambag-sambag iyan amban gay makajari banti si yan syara agam Islam demikian iya khulasa kepandakan nin duk niya pasalan lola isab bilang paesib sarunia harus masih may makasabot na ininin sumagawan na sa dili na isab hasupaya nga basag iyan ano to pagganiya kung may kompol may tawan sa inin iyan pasalan pinakomian PUBG iyan naman may muharram ay palangguan sa agama Islam mo hanggang haram
bangasal papihante me kisah-kisah pe men makajari sumaguanin kay ni amban Muharram pege niya lai yene mula-mulanin pasalan tauhid pag-aqida pihong ko tabok min tedderu sababan magsyirik si Allah subhanahu wa ta'ala bang niya inapply we no song ilunggu atawanin pinapatay si may anuloy si may lolalay subero ko sumujud si yan santo men malaili supaya ko kaurungan power pa inta sa mian tobok min tadiru yan zir wahid yan sababan magkupor si Allah subhanahu wa ta'ala apin ang garbi ko magmaksud sa iliin garu ko men pasud iya ruyan sa ingay balangguan sa Islam wasila na iyan dambuan kayo man ka magrida kayo ininged do hadya mian kakayaan lay pasujud ni kayo sa mian supaya ta do no yan mian sinapang lay atawanin power yene amban anulay amban ine santulay antag kini amban ine palanggungan sa agama Islam bangkyo kani anun gayur ngimbu sa agama no gay kyo baya hinang sa ininin do gay kyo babaya nga hinang sa ininin damikyanen si anak no si ahli pamilya no si usbawaris no sinine piyon ko pasujud li ghairillah subhanahu wa ta'ala us amban ine pe mahdhur ganiya maka eddo oras alhamdulillah gaisab ko mian bakas makalola ni dok gero ko tanto mahilig si may lola may pap jataw ini man may si may in cellphone ini ko bilang pa sa badya ini palanggungan sa agama Islam tubi kiti pahalli kani annundo mebegan ini agama kani annundo hasupaya lisin in pangatayan nun si pagtauhid tuju Allah subhanahu wa ta'ala pakalik yung si Mesiye al-ulama rabbaniyun pagpuas billahi makuku kamaapan si kaam duklabinin ni kaampunan si Allah subhanahu wa ta'ala mura sa pagbalikan biidhnillah subhanahu wa ta'ala wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.